Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kaseng Ribhoy Progressive Workers Union kibatrei kontrak hapo katanat na surok jong ka sorkar Meghalaya kibadai na Ribhoy District menta kasingi keladawa na ka sorkar bakadai ban pentrei kam mi ka kendon kibadon hapo ka Meghalaya Regular Casual Workers Scheme 1996. Uba Napoleon mau peniang Presiden ka RBPWU habakran shkilat pathai khubor hasilong press club uloong bakimat kibagi nongtrei kontrak ka PWD na Ribhoy District kabagi latho shikibor sorkar badai ban pentrei kam ka Provident Fund kumbalong menta kidap da kajing ngodiaw baya ka scheme EPF klam pentrei kam kumbalong menta ki batrei kam kane ka EPF daitang ki tanat jong ka sorkar penang bat ki company jong ki riu shimen ki badan hapo ka jela ki office sorkar jong ka jela ki klam pentrei kam ya kane ka scheme kum ki nong trei tanat ka surak PWD na Ribhoy ki ladaban pharu ya ka jingtho show menteri ka sorkar jela ba prestun tensong show ba da sakhet bhala mare ubadei jong ka tanat shna yeng Uba Napoleon mau peniang ulo ongru bakum kinong trei kontrak ka PWD na Ribhoy District ki kentu ya ka sorkar bakadai ban pentrei kam ya ka an ka baka sorkar kalada ban shna ban itu no kinong trei ki blatrei palat ship house nem kum kinong trei bapura namar ki don ki blatrei live house nem ru berbalot pelamban pentrei kam ya ki point ki close jang ka Meghalaya Regular Casual Workers Scheme 1996 tak dia ro ka tujing tho jingi sara demand bang asmet ki bor balot nila thoro long kajing kerpat nak leng jungi kalong pa kin pentri kam ya ka PF apa state government kumbolong du menta ni dap da kajing sngo benyau bolong jing sorit ro ta bolong ba nila bolong ka EPF scheme kin pentri kam state government jungi ki ba pentri kam ki external government but ki private companies na entities apa state hari ki office sarkar jong ka state government jungi kin pentri kam ya kan scheme ka EPF kablong providential fund jong kinong trei tikidon ro kum ka ASI ko de scheme nam ta pang wisdom nam ta kinong trei tum kener kum don te ki overtime alawan so ngila pa do menta kim don ha posted government kum tam ka include department chori bhoi bingila menta te nalor kinai ki don ki shti kha khon ro nam ta kilong kumi bolong ba ki bor ba nam te ki don ki diana alawan so bolong ba ki ba man la way nong trei kiton hok pan yo te nakaleng jungi tho ro jing tho jungi shaki bor bahlor kerpat eki bar petrikam eki kategori per kum ki unskill ki semi skill ki skill bahali skill nakaleng jungi kerpat shi bor bahlor bolong ba kine ki unskill level ki bangat nam ta ki no triple habhoy Ribhoy District ai ki dik ba po la hosnam kine ki semi skill ai ki de line snam reduce nam ki skill ban ki skill kategori ki de reduce nam dik ba do nice nam di flash post nam shenang ai kinya ga highly skill arum kaneka Meghalaya Regular Casual Workers Scheme 1996 alor bijing kerpat jungi kolomba ai bagi bor bahlor kin pelam mijing don kam ikhtiar kitar kipa kinong tri kidon kaman kesni kata ni tho ski blong kum kini ki glove mo nata ki kini ki rubber boot ro ki juti hong jungki khamtam shabhoi baslam ki bon sagi percent de bun don bun apa de kinong tri ki blong ba kim don ki bot ki bapiang ni juti bapiang telong de phong da slipar long ka bo jing ma banam daw jong kip sen be knyang perta tana klem jing kerpat shaki lot tu ki rubber board ro tingi kerpat ro ki hadu green code na ta kerpat ki hadu ketiar kita kam ki wat ki machine ro namar kumpolong hadu mentar lomba kam de ki basu iki ban shkul ko iki plangi kinyot e ka surap hari boy na ka daw jong ka jing jor plat slam tikine ki wat jong ki ro menta kam de shu basu iki pulang pun ko halor kata kerpat rolong bala ki bor halor ki pet ki machine gen te halor kene long na kaliang ki jong ngi ki thoro shi bor halor kerpat shi bor halor bak petrikam ya kum kane internal complaint committee bangilap ya ki office per kum bangilap shari bhoi lamba ki RTI per ngilap pa katakan internal complaint committee ke ban pet ya ki sexual harassment jo ki nong tre kam ju include iki nong tre casual kini kino tri casual ki ba ngilap ang nong blasi ba tri bun sna
Telor kan norim nak kaleng jungi kerpat iki berbalor pelomban include lang neban kentup lang ya kinotri casual hapo juga tengah complaint committee but ekataro kerpat iki baki notify nakin wa kinotis sebut kenam kinotri kinte kata arspa nyup arngon karkum gejingkan bengyo lang hajo kalong kurum keram tu kenapa belum kan sok mentangip cembu dia kisi menwan nilai kuiki department berkan lan bailan kan nomor komentar ki dia ya lembah di department jadi di picir ki ya lembah di department te kenang kan kurum keram tengnya sistematik kan boy ben